Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je u Višegradu da je od 2016. godine, kada je u opštinskoj administraciji bilo 48 radnika viška, taj broj smanjen na ispod 30 i da će se taj proces i dalje nastaviti. I dalje je naš cilj da ljudi ne ostanu bez posla i ne ostanu obeštećeni, ali da ipak moramo voditi računa jer administracija ne može biti jedini izvor našeg zapošljavanja. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević je dodao da je bilo govora i o zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi. Znate i sami da je rok prolongiran za još par godina, ali mi smo pokazali da imamo i volju i želju da se uhvatimo u koštac sa tim problemom. Prema podacima iz Poreske uprave Republike Srpske u Višegradu je zaposleno ukupno 2077 radnika.